Meanwhile, we will cover about juicy news, hot news, all time, latest and hot news. And I'm a day, Bremo. A prophet Kumchacha, a heavy gate ministry, Penia, Wadano, Wadi, and some of that. A Hopeson Adorye, NPP for Chokata, Tintin, but top on Tissawana Pomono. A Kumchacha reacted, Amawadi, and some of that. Sasuno, the Kennedy Agyapong himself, so Atuga. Now, so I'm a day, 7 in our Bremo. Mr. Say, we now subscribe to the channel now. Mr. Say, over subscribe. Dobe an say, over click a subscribe button. Now, what barely notification. Where the video for Frubia be uploading. Also, when sa can be. I feel we are now like video no one my thumbs up. Now, fee, wash it. Share my offer for so a nyabi na or share. I feel you go and seminimo. A prophet Kumchacha, a penyoda Heaven's Gate Ministry, what they and some Africa. Obaka, a NPP, one Chokata, 10 hour, the General Secretary, a Justin Kudia, Esa, a Shasia, our watcher said, a Nipanambi, Subia, one done, a tia, a year party in Constitution, a nuti, Sankofono, one Owusu, just a 1 hour, one a Dibra, a war, a year NPP. Nanona Hopeson Adorye, Eddie, a Kahubi, a Nipanai, or Hopeson Kahon. Na eno na Kumchacha ababontin abekasa to 2 billion money a year Hopeson Adorye o chese Hopeson ubuni yire pa sanso bandi mi huni pa kenyesa obeki kebi a chere na nukure chiro a year Kumchacha to 2 billion no chese a year NPP party rum a year KwasiaJuma wo mu nyina a year Hopeson Adorye na wane didi edi a year KwasiaJuma na wo chese ye to come here na Hopeson Adorye eko America say ja wane kope chini Jonas achero no so wo koi na plane eko crash ya na wu ya enye Gyimifuo anaso kodu kromo kwa na obi koyi obibi wo hɔ ma ni nyina yan kwase asem ene ye Kumchacha wa mfa Hopeson ho anchero ene otu bi ba na papa na no de Kennedy Agyapong ho nsem ebetu bia se Kennedy Agyapong de agree kwase so no person obi di president pa de ene obo ma party no enko eye opposition na party no opposition de na je se ekwamu abeda hɔ 2028 ne de owakonya na se pa se ba onetim the president de ene lalai ene otu na green na ye Kumchacha wodi sebdodo na ara na tuja ye kotie no ye ba ni aka bia ebe so no yenti ye Kumchacha na nsema wodi atuja yenti no obi ti se Hopeson Adorye ya na samo ba na meka ya na yilinti ya na me hu se de meka na fa because you see dua batabo won ani twa no twa na good na yili ye obi a wobu ade pa we decent woman obu ade bre na ho asepa na enye na yila anka Hopeson de makeka bi achelan ebi se sabe ya ka NPP mu KwasiaJuma nyina Hopeson Adorye eno wo de ye bo so ano so adun na fuso ena ne konsu emu bai ena ni ti so eti NPP KwasiaJuma na wo mu nyina na wo NPP mu nyina Hopeson Adorye no de man adenti no so Kumchacha mekasa sa wonu se ebra national cathedral issue baye mekan ho asem han na ba public obedidi matam enye Hopeson Hopeson Adorye obekere na adwene dabi obedidi matam ama OKFM kura wasan fure besi so abekan sempoto obedi matam but Hopeson no yobi a KwasiaJuma bia wo NPP mu bia sa na fu na so no ani ni ti na so no eni ne kon ne sa dia wa yili ni ti no KwasiaJuma bia ye hwe nanim a ye so Hopeson wo na fata oje enye Hopeson Adorye eno ofu play ko America so ko hwe twe ni Jonas no kre ono a okaso ko okodu no so eti di America no kra na nya no kre okay eti Hopeson Adorye sabe okono ano kwanya plane crash ano wi ya ankenye Gyimifuo ano do US wono ano obi ko plan na ankenye Gyimifuo eti media so Kumchacha me hu se KwasiaJuma wo NPP mu nyina Hopeson Adorye no de ama no eti ana all the same KwasiaJuma ne so aketu ama no na yama ne red card se won wayi na furi mu a ne Kwasia na agi ni dwan Professor Adorye we are so okay there eye MPP constitution ana Aremeyaw de ya adwuma enti MPP for kwa anya bon yese bia wa ya de bi na ma yesa eti na me se ne Kwasia na agi ni dwan na ka sebe mpre bi asa osofu Kofi Oduro alabasta ebre bi Hopeson Adorye betake papa na aba kicken some fa no ho adenti a wakoka abanyasem and this war power na MPP for opposition na wo pe obi a no tumi kasa pa
etre na dwen kekense mu hunu a Hopeson Adorye kan what I say na wo no kan but how then na de mo papa wa na wo bi nso kire na dwen kire na ni suade hunu a wo de osole ya na didi na tam eti me de osofu Kumchacha enye me ya baako dabi masa prophet oh yeah a candidate offer enye we ya en how masa enye me ya baako si apam Hopeson Adorye san KwasiaJuma no ye na so aketu ya no de aman awon se wono na KwasiaJuma ya na fata no ene ye de ho krata de aman eno no hey prophet but I don't hope so I was be na asa wo dabi senti na makase we me de aman na tufuo bo ansa na yili you be a gifty facha me gifty facha me na yili obi a me respect na yili bu na yili me won na yili kura na me fele eti na we me di ama na tufuo bo we ye tufuo bo eti na yesi wo hen on to dame yeah sai opsi wo ye politics ana me so se me gina politics ana me kan bi ana wo ba be condemn ya be di matema be kense mu hunu ana na ne di aba ana na ne ba de du ye no bronsam so onye red card non conflict party no ene apam no ya papa Kennedy Agyapong afutu a medema na se wo moa na NPP fo nko opposition da bi binia masa adabere asem na okay ja masa merci listen to me ade ti a onabu Kennedy Agyapong me pena sam no aye na doye aye aduma wo bie aye na doye ne papa ya papa ne ye eti me pena sam ana youth no so pena sam pa eti ya papa Kennedy Agyapong so man nani da wa that bia under say 2028 and 32 obetumi abaye president but say what otena ho na Bawumia etumi lead 2024 na Bawumia abaye president ya papa Kennedy Agyapong to me my president bi sunsun na sa na ekono in spiritual realm no sa na ekono presidential ambition sedeno and that Kennedy Agyapong so ya papa na dan so ema NPP amanyuko ema NPP okay what I say eti omwa na NPP for nko opposition 2024 sa otumi kwa na NPP for nko opposition 2024 no ana no ekwan na bi obi a yewra Bawumia akone nchen aka kene so omia nka mom no monya campaign na wo kase wo de futuwe ma no unim se wo de ntitimu eba NPP amanyuko na da bi nipa de se wutumi use nipa metumi ni wadi nkomo ba madwen ene makoma ene mitirimu nim what I say you be see papa Kennedy Agyapong ko gina platform so ena magi atom no papa uhun se wa enye papa enye tom ne papa hey professor na okay una oka bia na kuma masa na won to abenye onwa na be ye ena we che 500 we che 400 we che pato ade ni ana ye me ya se ye wo bi na national security any other yokofo ni police ID na ye to aba ye tumi chiche scan so ye ntumi nche won what I say ati ya papa wa na bu Kennedy Agyapong ji awaji atum no mesin free na kuma ati omwa na NPP fo ni nko opposition 2024 eno de nanim no o chance yo wait for we and some ye Kumchacha edi tudwa Kennedy Agyapong ane Hopeson Adorye a wo kire se Kennedy Agyapong omwama NPP wani ko opposition na isadia ane de owo chance pa 2028 obetimi ababa ye president na Kumchacha ne nsem no anso wa osese ye betu 2024 NPP fo besa ba mu pa de ane atebuda ensi na asasi ura ba gida na chese bibia etu etwa se wani ba mu pa besa wi ni 2024 asaba abemu 2025 de any atibuda AC pa ya obodo atibuda AC sanso na wotutu bi mane eye Bawumia na wode accept do na ara etudwa yetie eye Kumchacha wode de accept etudwa wo kire se ebibifo se wade besa to aso ye 2025 de ede atibuda AC yetie rensabolo pipa beba 2024 na wabedi Ghana so biem na NPP pa besa abedi Ghana so biem de ene 2024 atemu demra yes atemu de bompaye osofu bompaye satemu densi na da atemu de si ade pato atemu da me na me ye that the NPP ade enti na ni kwasa NPP sa to aso da bi o me nua me se
MPP basi aba power 2024 de atemu de mra na wiase no asase wura mefa na asase na bibi atontwa anye sa bra ye bre 2025 hwe Dr. Bawumia de yede bia me soft Kumchacha meka oye nchenkura wayilem adai na enye Dr. Bawumia na Mahama ye vice president Mata Mes no na wo be president ye di no Dr. Bawumia ka kire John Mahama say owo nimdie ewo sebe nyanse bia ye de boa wo man a adan no ye vice president no wan fa ma Atames na Atames an fa mu wo man no na wo man na nkoso that then na Dr. Bawumia nso sebe owo nimdie na sebe biem wo ade a wo betumi de aboa o man chichire ya adan no so ye vice no wan fa mu na do dan ko Akufo-Addo na do amamuo na nkoyi sadi ensuo yi eye no sa no wi abeye so waboa na Akufo-Addo masa oboa ne kwan ben so wo hwe no ma won na Akufo-Addo aye bia won Dr. Mahmoud Bawo dabi waboa ne kwan ben so ene hwe dollar rate hwe ba bia nenam o say wiase na yedni masa sa sam na ye amuka Russia Ukraine war masa eye nkwase akeka obi obaka bibia onim nya so akwase Russia Ukraine dabi masa Robert young to Russia corona saba ebi aso wontumi wo niam a wo say okashi 2020 ya bisa NPP for mbani for sa de no man nko yi a Russia Ukraine 21 Russia Ukraine 22 Russia Ukraine 23 Russia Ukraine ebedu atemu de nyina na wo kan Russia Ukraine they say NPP for ya from aka Russia Ukraine BBI Russia Ukraine 2024 NPP for and the ever power 2024 and ya me bompa ya atemu de mra na wi asensen yo divo we di Zebaya Kumchacha and tudwa because GCD so and all here no say we don't subscribe ya Mr. say over subscribe no I like it watch the video was obetimi actually wadwen afa some we nyina ho e wo comment box ni mo beti menka bi in my next video. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.